Dulunya. Siap. Gerak. Apel secara terima tanpa penghormatan laporan. Luruskan. Lurus. Satu langkah ke kanan. Jalan. Lapor. Paton 4 telah melaksanakan tugas 1 kali 24 jam. Selanjutnya diteruskan ke Platon 6. Laporan selesai. Lapor Platon 6 siap melaksanakan tugas. Laporan selesai. Hadap kiri, hadap kanan. Gerak. Hadap kiri, hadap kanan. Gerak. Terima kasih laporan.